Kuku. Misete? Misete mama. Ndakwira. Natamurana. Ndakwira nyante kumba witamiro cyaba. Angabonga matayira muri. Nta bra yo kuseye muri kiba. Hai na de membe yaki. Hande. Nandita mu digwa. Aki. Muganga ko batire. Otianga kudera around hita rondoka. Asa puara tomerike tu. Kenda mbija utijure batore vita. Akana bonuruma. Nijure batio vita. Wah nyombo tenyo. Tigana yomba. Ngapeungi. Kuwe batore vita ndai. Mberan. Siwe mtembo kuira. Tomonka ndo teone aseri ba kondere. Buagira dulu kerja bina. Betul ada ini nyari. Ini sasa. Ando teone lembije. Te. Salah. Aku belum breakfast naro. Anda boleh breakfast na hawa nari kau dia aku. Enggak tahu. Bagat. Tiga bitu. Kubetul. Salah. Enggak tahu. Kawaida tu betul. Abira aku. Ini terbaik. Salah. Jiro.
karibu kundoka saila karibu nyadara kana kurumani Kama iwega. kata sokia ngalo ntugwa chai ukunde Sawa. aturombe baba tukujakiri bote gushoka yankaga mutura moyo baba hatutarimira bya kunyo bibi imbere yetu mutura moyo kayo tutinde tutheria bitananje tutaromba no sokia ngalo Amen. karibu chai Asante. Ndio wewe na kombe? ukama kaini onde sawa ngo karinde ko mikomba biere ando na gasukari kara kareo gatetungana tu bayo tu kaigwa makiendelea Gutethina. mutura bwega nawe Oni tethina. Gutena thina. Ni uria okwi mantu jomira unyuma. Nye umutembe yatakwira. tumandu tukarini gutewambira kenda gukura tuwambira kinyata kwira na turendo bai no monka mwendere ni ari mbisingu nyine kebera atakwira bice mucere mukumenyera amango kira tuko imagine ana bako bairi angina batitire akwa ati okuba kona tekewe ntunta izitu kwari robeni abwa kiana kibojo ya baba kebye twatigana turukire mbetangu yine yume bari mutu ikwaria ndaruma kuringira thimu mtoro mpere ondinge thimu mujambirie pastor anga nambe koitanga thimu ne ya ukaingari neu ambira nga accident ye kalikanga ile ukali nyote nyake thingari na baraboka indene bonde bagitate bakwa manjini baye twikire mburiki kibarine ya chamani na ngarira mwakuru wali na twana ya lingote ile ngari tiyo tunapendera tila utingi ngari pole ito kamaka chinanda mama indirita inyaumiri mwakuru atirite ngari niwe tivetie pamono ndio mugura kagari kau akendeta muno pole sana ito chimantu ja mama endo tu kaya akuthirira mantu amanene nkuruki gitainya na umiria na murungu akoinya kwanza bari keneta muno kumaku nanja ai ndio yangu yao yangu iterangugi ofisine chetu cha agriculture ndare nyingi ndio bari tukuma je manzi ukena tubulito tato twantware pambanezi yabo mwanka okinya stage ya kwa family ndakinya kinda burangi tinda tono urumva yetika utainya ngabo umonde utainya meria utainya umiri tinga yana mubango abare ku muno nobugi ni mwega yewe inyante na mantu antokeria nkaba okorega na rari yaku bado si ai aira cia kundi na cia cia randu kundi na kuria na wana cia timorevu mwana ito buna ibuka bana na gia special yani asia da gelo klasi kiegoro na atemo kora ukaya atukurenya marando ndoka makenga ni akore bawe yante la tu si special na ntoro olimba imbetane tena ikundi tafadhali ndio ndio ikundi bibinge bivireta na manto ya jareko ya nka nirando mtu etaka yukia mbwega ekinya kitara kulia weta kwa mitembeza siju pesa indrege sukuru mwana na arajerwe ikathira ikadiogu gatweri ngana mbia ni akore ona nyama makoba boke mwana nkabago mukabera kama kigatweri ndio yafata ya tembeza sikorosio breakfast kaya korongi mono mukalonde kete na ndio ndio kudigia tena ndio tikwange ura au na ndio kutidia bwega ndakura kutemwe kwa veri nyamwe
Ikasati kama wakyanga. Nabandi natawe bangite. Ndabangita n'urachokera nkadiri ate. Ai. Wumva atakwikira ngo muyitajeri. Nandega dote nange ukira kadiri ate. Nani raswati wende. Urabira ya mtu atakarugura ndirisha cyangare. Eringo kamurgu yentere. Natikira kwajwa. Ai, ajo ibe na wai kuna ntobe kwa ite ate bibu. Ya burare, ete excuse kwa riri. Kwa nandiri amutika didi ngo cyako. Nanu unti bango ni ndabara. Ahora que va caramba que me llaman ya en cada tanto curia que es como toda la turia ya te tengo una tan carera te caramo kana ko karanta Wa gikundi asiringi 10. nikonjangira to teni tafadhali mtu vivange haraka mtu vinani Wena karatari? ndio karatasi lakini nitaza zuri ngati rosie kaira makoko na tekira na Nanda gako machiwe. Ndio sasa ni tumia kureta ambia. yaro tende ke natumia voto ko hivi hapo ya mama sasa waite hivyo Nijo kuwa kali. Amugambi akina bina abu muno ara na skuru na gochera eba na minga muno tumizeva Kakali zipo. Ngono ndio hata michezo. Kwa nini wa kali Mtu ukora na kulele akiriria. Kirasi atahwatika. tiga nago Mwaka aye the prefect kenda at least kila kadira manto yako. Chau ale ajo. kana mketia manto atamurumi Uningi hapo nikia. Kama abu we prefect yoni. Utinga bunyakanya kamutangura Amenyere kama mwalimu aja etia list ya baraba andiki noismakers. Ngwe yako na bareta augalunganya. Nganya. Ate andikite. Indi nandi. Nduko mwana wate kaniwe. Para mwenye te vuta, principal nduko ya klasi master. Eye list ndu klasi kia lingite tu mama no. Mpaka mwenye kupika antu. Akipikire antu para nduko gatuko. ulima nomuro na kuurwa ndukuva bari tumwana ndi skulu tumwana tu science congress nitene yera tiena nganya tata klasi matini ate punishment ya klasi kyonde none tera kimivu no itere yo na kira ndere ichukuru no togotera ani togotera mwanga twa wala bagiria ndakura ingirigorigara na mugambi ndakora karani yana waza ngo mwokwa karakiri nandi nimira ko zambe ere kiri nawo nande ai no nande agora. Pode? TV kule ngetine. Nimbidhi. Nimbidhi na kuna hapo sisi. Ikira kubira. Wantanga inkona. Halo. Nado muito bem. Yakiona ungepile? Sawa sawa ito. Tia tumadori korotu? Toge na. Aya. We. Ito buli ngiti. Wa.
Yes. Mkundia oje. Yes. Inkinyereza. Tiga amekaikira nguo ile alafu nizake. Sawa. Sawa. Baby, yes, baby. Izaito sweetie, Izanga. Promise tomado. Tuko sana. Sawa, karibu sana. Wewe mwingine Loka indemo tianze. karibu tukaendelea. Wewe tekniki ya kwa kila kitu sana karibu. Yes, ipo mohada. Karibu sana. Yes, welcome. Kudoki soda wote bis kadre kwa moto. Leo ni Yes. Kaigote Karitamia Karikumia oh Kaigote Kaigote Karitamia Karikumia oh Kaigote Sasa wenyewe ni Hayo ndio sasa bwana mzee tu. nikimrume. Ndio bwana wewe tabia chako. Yaani nje nakwambia na ninaambia chako. Tegwenka. Hicho ndio naambia chako na ikiwa tumendelea. Tegwenka. Uyo nini? Wao ndio tumeenda ndio waka ndio. Yalingana. Japan. Itu sasa. Saudara. Bagaimana ini jangan jauh. Untuk kembali bwana. Bagaimana yang mrume nao kama ka? Kalau bilang kamu kan jawab dari bibu hutan Dubai. Ate? Bibu hutan Dubai. Wewe ndio hutan Dubai. Uni hutan Dubai kudi dia mrume. Jadi teki andua wengi mah. Ai, uni utem mtunya daerah. Utem mtunya daerah di hutan mantunya Dubai utem mtu daerah. Ini begitu kira tempatan. Hai, antu batina na gurita. Antu bagi tang gurita kabisa. Kala kali. Kumtumia wayiro ka wayina karono ka waga tungaria ka diuro ka to siare te mono. Ikia tumtende tang guto. Uni ngombe wentu ren guto. Uni tenda ku mandong guto. Guto na che mbele ku vyo mantra ka zuwa na bwana. Na dede. Kwa ndo tengira ngari kidogo. Ready te ndiko ya sasa. Ndio ni taraza vezi wewe. Kalau dia tak ada juga ada. Apa kau itu orang intinya betul orang yang tak main. Orang ini kan. Tidak macam ini. Jika kita macam ini dia,
Nijira hoteli za service. Ukiona ambapo ni service ya jamii kutokana na baadaye. Wewe ndio nini? Mkomanya bora lakini ambapo ndio na mtoro ambaye si ucha ni mara. Ambapo ndio. Sasa wewe ambapo ndio. Ugari gani? Sasa dia dole kita tayo dire ana ndi mo bitera ya utukone utikira aiwa ngabo ari sasa ya mutambe nange akali wana ndi ontomburi ari nande ntemenya gakorare nyankwira orongoni niki utara na idia kuma agwita ai abanoreru itu angakoreru atendi ngare nyathimoni nya message kwano kuga message ningo ngaragyo muringira thimu endeko etetonya linda irigarere ito ngatwario atumbo muona ito thithia bwega ukamenyora atondete ito achwaga juchini ura kuthithia tukara bwega mujona amumisite ito kubwa ito thithia wito na hiyo unire uni angeta urenda gwita ikamuchemania tukara yako kambuke yange no ntachirerwe uwa kwatigwa bwega ito na nkuga ibwega mintu bwe inya ukaribisha uwo nkaribisha uwo nkaro kakairi nande uni kwiga ntungukara yako kanini ukanoga tu ango tigira kangana mumye griga sukari ko tugo tena ko biteate ibwaga ito tetuka ito urari mamono nteriane ne ukagura no sukari ka ukuwo tena ko ibwaga ito dari masana na murungu wako ibwaga ito nyabo karibishwa ibwaga ito karibu kaire na kaire tabwaga ubatuonane no ke karibu kaire sasa we karibu sana leo ni ibwaga urari mamono ito bona kuro ale sawa ni ibwaga ichingeri yes. Ona mtu wangu gewi nyingi tumurembo kwangu gewi nyingi sana unde mtu wagweta ita na ekuwa ubatere kuona nyombe kwa iri nyali na iri malindi ili ukambikia nao kaiguwa maki tumurembo kwa nkari na eta wate munini okwa yes nkari munini okwa antegere ntukuire antina nguge alafu unaingukia na lakini omwake ne ojo yes owo batere kona nyombe kwerere dare nyali vongi ya tora uri kwere me vongi nyete vongi moro nyumba ina kamera ingana ivato na kamera tu ni ile teta CCTV edro no ijeyu ile chiyo konera no gutegera amba mbere amejite alafu ni manate atwa kuri rojero monki yo igoguyi pende tonale Oyo makinara no ndete ndambere naye ngagwikyo kadambere au tuko yonze alafu naye kuna nyombere ko nge ere malindi nyombe ngori ko kuzonga kwa nyombe nzongi tore nyombe u ina kintu kitwa jacuzzi ukono jacuzzi kada nya jacuzzi ina kieni kiandike kyo kinyanze bwana nanuita mono nona ndege ina ikadoro ni kuendekana haja na inkuendekana hali ange nyuma enda iko yiri na te anteta na ndege maisha ya mazongi jagete nore nae maisha jena mure sana nae obonya ntakura tyo unde mtu ogweta ita imbete ndakinye nyago ntugweta wa Canada zine Canada na nani ikuwa ati Canada kuna kampio kangi kedro kadongi kampio ka kuringithio kwa kwa mwere jo ajerio gwita na jungo wa Afra agana France bwana France beta na kugeta shopping
shopping again. Yes. Yes, kirembo yako. Thank you. Karibu sana. Yes. Awezo sawa. Awe sawa, sawa bro. Ato mwaka nyano koka. Ayo kaiguo makiunyo kono wangana bwana ndina litinguki kibao. Na kile litinguki bonde uju nembe rompeta kindore. Ukono wana kamurega kanintinda kora no kerie njogu na koi. Tigana Ah, kare mantole ya Francis to kirembo ya kwa kwanza ni ambotseme kwa kenda ri wibore ndongito. Yes, rena. Ito kirembo kire yakwa. Wewe engineer ora mtondekera utu mtunga mtombilia. Engineer lakini umerendieta? Rendieta endelea ukarowe kali. Inye engineer galile. Ni ata. Oh, au yerenda ngiri. Hai jana yako nyia. Ai nande tukathithia ata mbese uni nkai muno. Are ati amenya ura nkuthithia. Oh, sawa ni kambe. Kambeje. Sawa kambeje. Wewe ukurikia? Atara ngogera mbodia mwicho muchanchi. Nande dithange kwa customer kwenda kuona. Ndio menyeri? Ijiri? Iyo ona utitani ntukuitha twi. Kwa ingije tethuki muno. Ari ndio ntukuitha twi kana nya injini utanjirene. Wewe leta mbecha bwana. Leta mbecha ntikwa na manando ntukuna. Ai ni wewe titeka uleta mbecha wewe. Toma medio nkaushaga unda itangu nka. Wewe kali baadaye nawe. Ndio mbitange boneka. Wanti nawe. Ida ni wewe sawa. Sisi? Himbio. Ina tokirio murume. Himbo ini. Oisho. Wina mano boyi. Kakire da ko nto mena. Imbitena. Utekio. Ai suti. Imbitena. Utekio. Aisho tebena. Owe kiremire. Bomba atia. Bomba kogitate. Bomba kogitera mutembe yo atia. Hamutembe ya gitere ate. Ugora irire mutembe. Ndamwe. Wa muike kirabu. Eta nyonso bino nuje nabateri gweta. Arege igweta. Karambu kyangu werege ndogemo. Nara weta okaregora manto jaku karogwa joke ja uni ukanto taira manto jaku na medore kunta badali. Ari ango ere hito kimwe. Obati kuthikira ro side yeko. Arafu ri unande ugachoka ri unande ugambirio judge. Nande wombirio ndurira ari nya customer bongo bati thore yo. Pastor rutere rwakuni. Tera customer nkona customer. Karibu customer. Ne. Toko enderia mbi customer. Atiante ketegera kunku. Okay, sawa. Ati aboko enda ka. Kau geta na ngiri. Ngiri yonde nako. Omenya hiyo quality ira mzuri te ichi kwendo na barabarene. Na ndende. Nyango gatongile ukaigwa hii kanto sawa. Neno hakika ati hizi quality njega. Hiyo ni quality mzuri murome tega nya media yo teje aje. Kakambwire ende. Ai nago ngitagitira nago Dete 850. 850 ai nago ari. Tiambongere gana. Egana? Ari. Owaye. Anko gitire 50 euro de 800. Neoni. Tinedro kombinya. Tede na murome te. Nengero ojo.
Niko na meno kuinto tu smart. Sana, karibu sana. Na nyawe yuko kuleta mchoro ulete. Nkareta buru lakini hao kuombinya muno. Ari wewe next time toka taka na ndema ntaje. Nioni. Hai nataka kuinga. Siroi. Ari. Kumenya nakwira simu ingiro kantu bwe gakendale. Ukara Brenda change magana jaire. Hamoko kotije kini atije kinyama tabu. Ari umenya imanto ja muingire no kumenya. Arome tamanto ja banki umumbuka. Amba area gwa. Ali murume. Customer huko igore na manto. Nandi twenda customer za bau na ndio kaikuwa bakera hiyo. Mbalo tera story kuna ande. Na ndithikira ngure karambu. Kwe manto ndithikiria. Oni ntumba tekwanda nye kwaria chongo ankwire gintu kimwe. Ndithikiria oni nitakoro kwa nteto na weja oni ombera manto jaku. Ilazima wambe weje wigwe rutere rwakwa. Wigora kwa kari. Na ndio gora ukarithia ri. Umacha etawire mutembe sorry. Kio kintu kitaka rambu. Niki. Ntiomba gweta ku na taomba gweta ku mtu ukosere tugeta kumwira ati pole. No kulikana uko ndikwera uni mutembe ina ntigire siolo no kumenyenye ndo mpora uko athori. Tambira mantu jangu. Ugota utirikana ntukwera rukire. Nkurikana okimbira nkurikana. Nkurikana turekanya story una mantu jote. Babu ari nara ugeta ugaita mantu jaku ni ukejo. Ari toteta niyo. Ukambombulie kintu mbere weje uni umburi. Story unedira kabisa. Sasa unedire leo. Ukweke how much unataka? Mbele iko sawa? Niweke 300. 300 maana. Sasa mbele iko sawa? Fungua. Boss. Taxi. Taxi. Moyo pesa ngapi? Ingirie makuta. 800. Ingirie bwana. Kucheta mono wana mtu kwa we. Ndio mbogi angiari au nini? Achuka. Ngine unaona ndio customer bwana. Akinyo kiete. Eta ngari ngi. Wewe uko ndio unaanza chako haraka. Wewe kazi yako. Wewe muombe na kwa ndio beka. Yule ngani? Kwa nyako wangu. Ningeruka yanga leo kusame sio. Nande ndize na. Umbo karata na ngaro tu mimenyera niyo kwa musara yako nande ndize na. Wewe ama oru umya ngundo ngiro. Atau maja weekend ngari ke makanika bwana toka matas bwana leo. Wote ndio cara kaja. Siti ntabwo nondigara inawe itasende mayindongi yojo Rukorore kamuvika kadhongito sana kadhangi bono nandere yes we that's yetere mono na imbatere kweta keki ado kya kugwata mona ke muchore ore okwa ai lakini munyanya no karakara ito bunawe
Switi ntombo karakara ntaka matango chako mama. Ai, nagoe. Okay, then sasa wote thina. Ina biorobia nubire ntumere. Biorobi na njara ye ya nyumara on your left, njara yo mudo. Oh, sorry. Njara yengi okona menya nyomba ika chinge mono menya tia nkoroga akiri kuna nyombe Malindi Nyali. Yes, nande okurukande. Yes. Uteze na Switi mbete ojo? We tozo we. Yes. Yeah.